Gĩkĩ nĩ Wero TV. Ketheka mutegere ru TV ambirigira Jumatatu ekunitite na mbere bubwega ibwega nontu bakona kanya kugwatana ba utwikire mubango jogima ni utongaja no tuthatukitegera matu jonthe teja kuringithia ogima bwaku bo mwiri gutigira uri na uturo bubwega unbita gwantinyari kenywa ugorobo na aru atuko na TV ne kututhatukiarira matu jege thina ya Rwengo turi na daktari ndene studio kithira mbugote kumenya Rwengo ni gichunchi giko kya mwira kethage tutariria atariria makiri mubango jot kupanaru kitawina kyurera na about 40188 inya kibogo imwe inyanya niyo namba yetu ya SMS kuruki no gwatare na about kurukira mutandao wa Facebook na YouTube turi mwe kwa mwe fan page yetu itawa Wero TV ndene ya studio chetu kwa banara turi na daktari Frederick Kitonga ibega no tubakona kanya kwiza kwarana na about keve mutegeri ketheka muthikeria na mutegeri wa Wero TV okaire marito jata chincha no Gitonga Frederick and ngweto baba Miles. Congratulations. Thank you so much. Ibwega nonto bakwitha tukiona kanya gaka kairi kenda tomba kwa tukiariria thiria kana thina iria cijaga kiri mwiri jo muntu na ibwega sana nonto ba Wero TV gutonera kanya kairi kenda tomba kwa tukithomithia mwana mumeru kana mumeru thina iria cikomba kwa cikija kiri mwiri ya muntu. Aya ntukana no turi ndakwariria mantu jegie thina ya Rwengo muka kwanjiria especially generation ntukujiri to generation Z oba kwithira Z OTJ CBC pare meta Z eta Z tukui eta Z nande generation Z no ire makumenya Rwengo ipati kwe mwiri lakini nya mtu to generation yo na ithro akimenya Ugintu ita Rwengo batagi confuse mbuga na mpigo kanetema mantu jau mbuga no twerithie gutwiri party ri kwe mwiri na mbuga gitumi kyayo ki mwiri kithara kimbio yongwa. Okay, thank you. Pancreas ne ita Rwengo. Rwengo ruita pancreas na kimombo. Kenda ora ko thomete gichungo mba kwithirwa akirewa. Rwengo ruitharo rwi kiu kya muntu lakini ruitharo nyume kiu tu extended na bo mugongo nyuma aja mugongo kiu ki mbere aja Rwengo ruru tharo nyuma aja na pancreas ni thairwa ino reu igento flat to njara yu ekari na ki extended kirei na de kire Rwengo ipati mo very essential kire mwiri jo muntu kana gento tuga very important ke mwiri jo muntu gento kambere ike Rwengo ruru mba kwa rwetetheria gwita gento tweta insulin na glucagon rĩrĩa muntu arĩ irio nĩ teithagĩrĩria kwethera sugars chingi ikire mwiri igaita insulin sugars igacoka normal kwina rĩrĩa muntu afastĩte kana ũtikiarĩte Rwengo ruteithagĩrĩria rugaita gento gĩgwĩtwo glucagon yateithagĩrĩria ka boost sugars mwiri kana condense sugars iria ci stored mwiri kenda ciomba kwithirwa ciĩtumĩrĩka kĩ mwiri kumira Rwengo ruteithagĩrĩria kiri digestion kwa enzyme iria Rwengo rumba kwa rugita specifically nonto bwa condense irio kiu kya muntu so magita jana maingi Rwengo iruru itharo party ira nene ya digestion kana twakinya ki Rwengo tuga mono tumitagaraga endocrine system ire teithagĩrĩria kiri digestion kana kiri bia kure bidia bia kiu lakini at the same time ne gwita endocrine function ya gwita insulin na glucagon na ndetwarire ki thina ya Rwengo kwene intobira tomba kwirigira mono otondo mba kwa ankiaria ni intobira bigo ejania gukurukira kurega gwita insulin kana enzymes cheta wata kemero Ntepenya inde kwena atuge bintobira bitetha ire ki digestion kana kire kuthio boirio biumaga kire Rwengo na iruro mba kwethera rwetetheria kiri digestion magita jara maingi yes lakini mtu no
auge atiri no mtu thikirite rware ru no uge ai daktari untegwa mtu ureta cibitari ero na thinde rwengo Yes. no bathugania ukonda ku export thineji how common is it thineje rwangu nio nyingi kiri kwa njui kiu urongo yes rwengo thine rwengo is very common na ni thiru twere gitari nene nuria tomba kuona thine rwengo magitara maingi daktari batitinde gustoka muno kana batitinde kung'ang'ana nairu nonto magitara maingi no ithirwa iri acute no kamenya je ka reduce within tuko na magitara maingi mwaje netherwa kwajua ajiro yangu lakini aje sibitari okaria rais mwaje yes na rajitwe lakini rwango rwa rugwetai rwebujaga yakinya to that scenario kaumba kwithirwa mutetheria akiura kabuja ngaraka kendomba kwithirwa akiendelea ke mantu jawe na ndi kwina ito chronic pancreatitis pancreatitis nayo ni therwa ikare gitari nene na itithiraga kana ni taya kana ni karaga for a long period of time mtu akija kurecover buru so na ndi thina ya pancreas ni ngei mbuga gogo tamiona tito mionete iriona ni nyingi muno na ni umbita kwithirwa ankwire for example antu bara baingi baja wisukari petha be bambita kugia thina rwengo yes na tana ndio kugia tingei eku kweli yes na ndire kirima tujege organs jeji tuka kuri na kidney failure liver failure kutha kwenda ngento ja pancreas failure kana ikaremwa rongoro karemwa gutango giburu ni kinyagia u na nandikira kia pena rwengo no ruitwe lakini nago gatuika ugatumira enzymes na utorone bwaku kana ukanywa antibiotic for the whole of your life lakini tutendo kinya ki extend yera no tumbe kwa tuiteithia muntu gintu kia mbere ikwamba kumenya thine je rwengo ijana ya nai rwengo ru rweja muntu etherwe karatia kwa tuika ukugia thine rwengo ri umba kuthia na thine je kana umba ku fight thine je atia so magitara maingi rwengo no rugie yes no rugie thina lakini twakinya part yu ewi jamo no mono kire sanjiko no ruitwo twinenda tuga ta muntu akagia pseudocyst kire rwengo kana kiwimbwa kiujuri roji ande kana kiujuri focom bacteria ira chomba corruption ikareta thina kire rwengo patira ni te kagito ne gatewa kendete kombe kwithirwa ikireta thina na kwa tuiko gwitwa au go expose na go gutumira ndawa for life kenda umba kwithirwa gichokaniria mono no tumbe kwa to ke balance sugars chiaku no tumbe kwithirwa tu gutetheria gukara just a normal life kenda inyore ire byomba kwa bigita mwiri ngugiura kwagirite yes mbere tuta muno atwaririe causes kana imbire ta thine je nchikithira kwi mirimo umba kwithirwa kwajitie igagwikira ugwatine kana nimbio yongo tuma enzymes ugira chireka ku break down kwirira na ndia twario ju amba membuge pancreatitis kana thine je rwengo mbu kintu kia mbere pancreatitis ne kuimba kwa rwengo na kuimba ru kwa rwengo kena mumiro omba kwithirwa akerewa kwa tuika rwengo rwaku ru kuimba gitumi kira gitumaga rwengo ruimba kintu kia mbere nkumba kwithirwa nkiuga kwi hormones romba kwithirwa rugita mono gwitwa insulin na ingi gwitwa glucagon lakini ki same basis iromba kwa rugita enzymes ira chomba kwa chietetheria digestion kintu kia mbere rwengo ruria ruita enzyme iji che inactive form kana ikuga atia chigaitwa enzymes iji kana hintobi ruita ora rutomba utumirika ki rwengo tukwere ano mwanka ikinya kiu kia muntu pirio rwengo ruria kana enzymes ira chomba kwa chietumirika na ndura kwa pena kenda rwengo ruimba romba kwithira rukija enzymes iria chikuma kiri rwengo chigatuika active form pandu chieki rwengo kugatuika itito chie inactive kuga itegwita ngugi ki rwengo lakini chakinya gikiu chigaita ngugi kana chie active rwengo rwarike gugwita rwe active ikambiria ku digest rwengo kana ikambaniria kwenyangia rwengo rungwa enzymes iji so magita jara maingi kuimba kwa rwengo te mono basically no to bacteria te basically no to into bingi ni rwengo rure enzymes ira ruitaga rugaita rwe active form ira ne umba kwithirwa ikitharia cells
ira chiombete rwengu na ikyo rwengu rumba kwithirwa rukimba isitoshe kwina into biria togomba kwithirwa ukiuria courses into biria biomba kwa bietuma mtu agia thina ya rwengu gintu kia mbere ni kwithirwa mtu emunyuya nchobi nyunya nchobi first course ya kuimba rwengu inchobi nchobi kwithina etireta nchobi by the way tumithirita kunthe na inya smoking na inya smoking yojurikire mantu jonthe nchobi gintu kia mbere ni etethairia mantu jaja jaumira almost all organs kiri mwiri nchobi no mbako na ntije ni kigwe nchobi kunthe then kwina gintu gitawa kwithirwa wingitie maguta ja maingi changi twita triglycerides maguta jaja jakomba kwa jaingi ikiri mwiri jwaku ijatumaga mtu akagia thina ya rwengu gintu kia biiri gallstones oregwa antu bara betuga kantu kara kang'ana ikagea gatwiga kagea twiga kakame block most of the enzymes ira chumaga kiri rwengu chikurukaira through the duct ire kumari through the gallbladder na ne magita jara maingi kagea gallstones ira ikomba kwa chicken block the enzyme ikomba kwa chi produce chigatanira active chiki rwengu nontu ichingererwo itiraumara kwina gallstones iu kwina cause ingi ira twitaga smoking otautomba kwa tukiariria kumira au kiri smoking kwina into ta kuringwa kiu kana komba kwithirwo kigia sanjari ya kiu kwina ira ingi tuga pancreas kana rwengu rukagia cancer ambuge au nontu ba time bibio biria bi connect kana biria bitumaga mtomba kwithirwo akigia thina ya rwengu araka muno yes birio bibingi ankwana twaria muno nkaria muno mathajete ari mathaa twina jo amithemba ya ndawa mukandeo ira umba kuthwa gitumaira wakagita kakaraja ikyo ndakwira u kwina type of medication kana ndawa ira mtomba kwithirwa agitumira gita rinene kwina bara tuga genetically ambuge uno ntu twina mathaa kwina antu bara tuga genetically kana kwithirwa njenu kwi mtungi wagia thina ya pancreatitis thina eje nomba kwithirwa ikiumira kinya kire ungi kana kire mtungi kire njeu te kuga irasima mtu wenu akomba kwithirwa akigia thina eje komba kwa kiuma lakini i positive history ndido kunenkera daktari rogono wa mwira gwetu ku mtori na thina eje i positive history kana kuonania kwina mtungi umba kwithirwa akigia thina rwangu njeu otogomba kwithirwa ukiuga medication na ngomba kwithirwa nkiariria thina ya surgery kwina kabicha antu bamerithaga muno geta endoscopy kwina surgery ire gwita gallstones piu kinyabio no biombe kwa bi changia thina ya mtu komba kwithirwa akigia thina ya rwengu yes aya ataririe symptoms kana nata mtomba kwithirwa akigo mwiri jwawe akamenya kwambika nkethwa ndina thina rwengu kana rwengu rwako rutiku yes an example ambamberia na example iji nyanto bara bagutumira ndawa cia antacid na kiu gitithiraga murimo kwina kintu gitawa kiu kiaja iguru ntikigweta marito ja mendiko kwina kiu kiaja mukaune na kwina kiu kia nthiguru aja kwina kiu kia rutere aja kiu kingimbete kwa gikigano maita janana kwina kiu kia rutere aja gatigati na aja iguru kiri part iu cha kiu kwina itawa upper abdomen kana ora tomba kwa tukiuga kiu kia iguru kintu kia mbere kiumaira ria wina thina rwengu ni kuigwa pain kiu kia aja iguru kana kiu giaku kia iguru igikomba kwa kina murimo muno kiu giki kiomba kwa kina murimo magita jara maingi wakarawirija irio ukaigwa gutaika ore irio ukaigwa gutaika kana wethero te gutaika kira kiomba kwa kiu gia inusia kana gukara ukiigagwa anytime no utaike arafu kire murimo jo ukomba kwithira ukigwa irasima jothe jo ichokaga mugongo so most probably kira antu bara ba complaina kire murimo jo kiu gwatuika murimo jo akujo uchoka mugongo jwe na difference na kwithira ugwa na thina ya acid e concentrate aja aki indi tumba kwithira ichoka mugongo igita riria wina thina ya pancreas kana ije tugweta pancreatitis thina ije irasima withira na murimo jore aja kiu na jo komba kwa jwe ichoka mugongo kumira au i mtu agatuika
ate kugea digestion yagirite so gwatuika muntu ate kugea digestion and digestion yewe yagirite kwina into biria umba kwithirwo kirigira kiri muntu uria kintu kia mbere nombe kwithwa muntu uria agichanga niki nontu ate kumba kwithwa nutrient kia absorb ni mwiri uria kwagirite gintu kia bieri muntu uria netherwe na loose stool kana komba kwithirwa agita kioro kikiuthu magita kana igita rionthe kioro kiao giatuika ikiuthi all through agatuika no komba kwithirwa akiuthirwa ni kioro kumira au kwina into biria biomba kwa biochionania gintu kia mbere kugatuika ugwe na thina ya pancreatitis nereti imuthemba jwa bacteria magita jara maingi kanera twitaga infection irasima ombe kwithwa na kirutira mwiri jwaku jokomba kwa jukinoganira ukethwa na general body weakness kana gwatuika nini yeku kana mwiri jwaku jwe no kuigwa all through no noganirite kingi kiumaira lack of appetite gwatuika muntu atomba kwithirwa akigwa kuria nontu the moment oria irasima ukarumwa ikiu so na de pancreatitis rira muntu arite ira aruma ikiu kana iro kiu kigiaga ururu yes. Aya mutegere uru TV arania about 40188 inyake bogo imwe inyanya inyanya ukitha wina kiuria kiri daktari ugeta kuraja ni chokereta na rwari ruru nyumeka gitagate kuraja. Eje ni Wero TV. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection chekiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection chia bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremo ni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo ingi kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na tauni inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kuina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Imarisha burudani yako na Star Times. Jibambe na surprises za kipekee kwenye channel zetu za watoto, filamu za Hollywood, Nollywood na Bollywood. Upinzani unaposisimua magwiji, mabao kalikali kutoka ligi kuu ya Ulaya Bundesliga. Telenovelas moto za kuguza moyo wako. Kama ni wanyamapori au mtindo wa kimaisha, unapata zaidi kwenye Star Times kwa bei ile ile. Jiunge sasa kwenye Aerial Classic Bouquet kwa shilingi 899. Utazame zaidi ya chaneli 75 au Dish Smart Bouquet kwa shilingi 999 tu kwa zaidi ya chaneli 105 kwa siku 30. Burudani ya hali ya juu kwa bei ya furaha. Kiri ntutu itukubanganiretie muntu muka wa miaka 40 kuraga mwene na nyuma ni gwecuria nteresi ya Kamachuku mitheru. Antu matano gukua na mangi matano kura medho nyuma ya kunywa nchovi ndegeni watho. Ntere imwe cia kibirichi na kirua kuriwa ni yura ore Rigathi Gachagua tirimanite na gavana makaunti ire cina yura. Nkiama ya Azimio oka kurutha maandamano mathiri mwanka obisini cia IEBC makienda abisa wa kamiti ino acoka wira. Kirinteto ino ciingi nkuruki gwatira na nisha kinya thaa 1:30 kirinteto nkuruki. Eje ni Wero TV.
Katho cha mwanya kiregwa mutegeri gwita na mbere kurumira mubango jogima ni utonga ugoro bwana no katite na mbere kwarira thina ya Rwengo ketho wina kiuria 40188 inya kibugo imwe nyanya inyanya niyo namba ya SMS mbere tumarukai tukwara iria symptoms kana biona ni ire bira mutomba kwithirwa akimenye na thina jinti je kethira kwi thina ingi confuse anacho kwina thina nyingi umba ko confuse acho tona mbugire thina ya send no kweja ukomba kwithirwa ukithuganire muntu enayo kana no uthuganie thina ya gwitwa kana iri twitaga liver acute liver condition no mba kwithirwa ki wime confuse na thina ire pancreatitis kwina thina ingi taita cholangitis thina ire ija kukurukira nini thina ki gallbladder kwina thina ta gallstones kiri gallbladder no chombe kwithirwa chi no to chionde chirijania na abdominal pain no chombe kwithirwa chiki mtu age confuse mono na thina ji ya pancreatitis mono kinge umba kwithirwa ki angratani akyo into tweta lumbago pain kana mulimo jora jomba kwa jukiuma mugongo nonto boko strain nonto gitarira mtu ena thina ya pancreatitis irasima umbe kwithirwa kigia thina ya mugongo kana mulimo mugongo so you just a few common ira chomba kwa chi getoma mtu amba kwithirwa kigia kana confuse kiri utoro bwaku thina ya pancreatitis yes ira mtu eza sibitari mbembe akerigira ibire bie kwa korua mga ithimi bikari atea na kethira mga treatment ikajukia I lifetime kana ni after kagita akario rira mtu ja sibitari ambuge na mbere mano batere kwitho ibangite psychologically no tukwina biore bira daktari omba kwithirwa agikuria na maybe na kwenda feedback kiribio mano no igwe kuria thina yambiririe ri no igwe kuria ore irio no kuigwa ki umurimo urigwa murimo urite kana utirite just to make a difference no mbe kwithirwa ukigwa murimo jo kuigwa ijo choka mugongo kana jo ikirau so in just biore bira daktari maybe omba kwithirwa kuria lakini kwina mantu jara omba kwithirwa ke expect igitarira omba kwithirwa ikinyana na sibitari jara omba kwithirwa jakigitwa kenda ugo omba kwithirwa at least ukiomba kwithirwa ukiona uteithio kwina ithimi specifically bira biomba kwa bikigitwa no ntoba thina ya pancreas no igwa daktari aku requested kithimi kia pancreas enzymes ira enzyme omba kwa gita chona kethira chekendam na kia cheku na wingi kana ni tauki kwe no igwa daktari ako gitira kithimi kia calcium okode ne calcium ekomba kwithirwa ikiurua magita jara maingi wena thina ya calcium kana calcium ingi kire mwiri jwaku ijania as a result of endocrine kana era nkuga kire system yaku ya mwiri kwena information pancreas omba kwithirwa igita so gwe gintu gitwa parathyroid anakyo igitarira wena thina ji kana wena parathyroidism rira wena thina ji mtu nomba kwa gito calcium nyingi na calcium ira nomba kwithirwa ki affect the pancreas so no igwa daktari akuritie ugite kithimi kia calcium ogeta kithimi kira gwatwikere iguru calcium yomba kwithirwa kikinikwa pancreas yaku ikomba kwithirwa ichokanira kumira au kwina into bingi tambicha ira mtu amba kwithirwa kiringwa namba kwithirwa kigitirwa kithimi kia ku quantify ethira ni infection we nayo namba kwithirwa kiurua bicha mono igitari tomba kwa tukiuria CT scan kana MRI kana komba kwithirwa wiringwa bicha ita ultrasound kenda tomba kwithirwa tukiona kintu gita pseudocyst ntiromba kwithirwa nkiathira pseudocyst imbi ambugi gantu kare ka tora ntante roje gwaga iganto kaimbikire gento kimbikire pancreas ke kario gitanta lakini ndena kena roje kyo tomba kwa tukiuga pseudocyst antu bara bengi bomba kwa ba ke expect ba gitro sanjare rebe na gento kyo lakini etedaro very common nande daktari nomba kwithirwa yakuria uringwa ultrasound kana bichara eta ultrasound ke nomba kwithirwa age quantify ethira akwina wimbo bumirite kire nini kire pancreas yaku yes tariri nande mithembe treatment kire mithembe treatment gento kiambari fasting utire irio utire irio keke gento kia biiri
niki utire irio gintu kia mbere ori irio tugire atia tugire ukomba kwithira ukigia abdominal pain na magita jara maingi urite irio kana gita riro kuri irio gintu kira kiumaira kaumba kwithira ituma pancreas yaku yomba kwithira strain nije niki tugire during digestion kwina irio biomba igita ria bikuthiwa pancreas yaku ni regeri itagintu gigwitwa pancreatic enzymes iria icho chikomba kwachieto mai pancreas yaku imba so iungo panil paoro kana ira tuga ukari irio na kanywa ntuko inkai ende kwamba kwithirwo gekero irio bia mukia pancreas yaku yomba kwithirwo ichokanira so that suggest you when the pancreas the most important thing omba kwithirwo kigita no andimito cibitari being another solution kenda omba kwithirwa ugitetheka na nde kumira au kira tuthingataira muno gintu kia mbere ni treatment ya cause ireretete thineje pancreas nkomba kwithirwa nkiariria gintu ta infection gwatuika ni infection ikureta thineje pancreas infection iwe igatritwa gugatuika kiabiri ithinera tomba kwa tukiariria calcium na yakomba kwithirwa igitritwa kenda omba kwithirwa ichokanira gwatuika wina pancreatitis cancer kana cancer eja kire pancreas na yakomba kwithirwa ugitethwa ora cancer omba kwithirwa kire na pancreas yakomba kwithirwa ichokanira so the next method iromba kwithirwa itumira ni gutrita through the causes ire iretete pancreas aya gwatuika ukuremeka buru na pancreas yaku itiromba kwithirwa ukiona utethio twakinya point ya kugita surgery kintu kia mbere kwina surgery ire chomba kwa chigitwa gwita pseudocyst kana cyst ire omba kwithirwa ikia formed kine mwiri jwa muntu kintu kia biiri nomba kwithirwa ukigitwa surgery ire kwija nontu bwa gallbladder kana ire tukuga gallstones chomba kwa chiki happen kana chomba kwithirwa chiki happen kire mwiri jwaku nomba kwithirwa ukigitwa surgery ucho contain mantu jaja kenomba kwithirwa ugitetheka so kwina part ya surgery but tutomba kwa tukirash ki surgery igitarira muntu ena thineje ya pancreas yes twarire prevention kana kethira no irigirike thineje rwango thine rwango no irigirike nije gintu kia mbere ikurigiria nchobi na gusmoke then kwithirwa ina utegwika maguta ja maingi mwiri icho pati ire ithatu tuthingataira igitarira kwenda thina rwango itikeja kugwata gwika maguta ikumanisha kunora nkuruki kithimi kana ugatuika I mean ukavoid obesity tauni riu ndirarinja ndimbitira ndaithima kiro ndethira ai angeta gym ikwire kiro chomba kwithura chigitia nkuruki kugatuika igita riu mwiri jwaku jutethwa ijo kwenda mene condition chomba kwa chego mureka mono tola tombera kwa tukiaria manto ja triglycerides kana maguta jara tomba kwithura sometimes jagireta kire mwiri jwa muntu ibo bwego komba kwithirwa ukimenya igita riria wina a lot of cholesterol nyingi no mwiri jwaku jo kugia thina so ibo bwega ukarigiria obesity rigiria alcoholism ita smoking yo kana banire na smoking nonto igita riria ga proceed na smoking ugira thina pancreas most probably you are falling under pancreas cancer yes kwina complications irio kana kurigitwa complications irio tukiariri complications kwina into bire biomba kumira gwatuika riro tatrito pancreas gintu kia mbere kana thineje pancreas gintu kia mbere pseudocyst nyomba kwithirwa ikimba na komba kwithirwa ikinene ankuruki gintu kia biiri natural body infection kana gwatuika bacteria komba kwachita mba mwiri yaku gintu kia bithatu kidney failure kugatuika uwe mpigo chaku igukwama itomba kwa igita ngugi which one can be repaired kana chomba kwa chikia repaired gukurukira dialysis kumira au gintu kiria giaga in breathing problems enzymes iria chigwitwa magita jara mengi chomba kwa chikiuma na ikomba kuthira chikia affect the mauri watuika muntu atomba kuthira gikia miruke bwa gora kwagirite na gwatuika muntu generally akugia thina ya kibara
gwatuika kibara giaku nawe then gikomba kwithira kina thina nene muno na thina ira kinayo ni kuremwo gwike miruki kumira au thina ingi jaima nutrition kana ira tomba kwithirwa no konori ukaruma gochenga gwatuika uwe nini kana komba kwithirwa uyu nutrient chaku to komba kwa chike absorb mwire bwega just uka weekend na mwire jo komba kwa jo kyaga inya no ntomba kwaga nutrient ura kwagirite kumira au tegwitikia kwenge buga bibi byomba kuthabi kiumira muno na bibi byomba kuthabi chonania gitarira muntu agia muno chronic pancreatitis ukibwa kuba muthena ugitutaririria mutomba kugwatana na ugutukiumaruka ari ukuga mathai jengi ambuge bwaga momeru ni guchitaniria akikuburitana ando morungu na mpere kithomo the best way komba kwithira ugikaria ukomba kwithira ugikaria kuria bwega kwimenyera bwega mwiri is more important than anything else kana mwiri jo muntu igintu kia maana nontu joka aju otiomba gwita aju ngugi joka aju jotiomba kwithira jogi chwira so health is more paramount kere manto jonde na atwire murungu bwega nontu agwika bwega na bwethirie njaga ya mwiri kwa atwika ugo kenda kumbona kana ukenda kunchwa nkuruki omba kwithira inkinyira gukurukira na mbeje 0727 874 156 0727 874 156 murungu nabo tharime murungu nyaga na kutharime mbaga na tubakona kanya kuja kwarana about gorobona arua ukaura mono Nteura. Ukura muno. Mutegerero TV no tugikiraga tanta mubango jogima ni utongo gorobona arua kazo cha mwanyi kona kanya kugwatana about tana mbere gukenera mibango Ero TV undi mutagwantinya rikinya.